Assalamualaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен базар қабар. Бүгін 15 февраль. Жалаға жылқы базар тартып көрсөтөбүз. Тай қанша болды ака? Қанша қылды ака? Еркек а? Еркек. Сіздер болсо көптен бері тартпай аттыға да бір-бірден лайкты басып тұрыңыздар туғандар. Каналға жылқы сатам дегендер номер шығат. Қайырлы өресіздер. Біз ичкеріне кіріп, бисмилла деп сұрай өребіз. 73. Қаншасы екен? 173 мың көптер. Жаш ака қанша? 3 асы екен туғандар, 173 мың көптер шу. Ака? Урғач ой? Урғач тай екен. Қанша болды ака шул? 190, урғач тай 190 болып тұр. 90 лев, а? Олар байталып ака? Қаншадан болды? 252 oldu. Eko'u 252 ha. Qanchani tug'anlar ekan bular? Narg'i bichdim, жаңа chiqma bir tug'an ekan, 252 ming bo'lib tur. Baytallardan tartamiz tug'anlar. Ondan keyin qolganlarini tartib ko'rsatib beramiz. Like'larni bosib turaverasizlar. 120 olmuş. Beva? Qanchani tug'an ekan? Yaş bir egen. Жашпы 120 бір екенле туған оқшайта. Rasa olsa o'sha bitta ekin tuğan. Жақсы алынып тұр. 120 мыңға алынып тұр туғандар. Ол жерде даған бей байталдар. Ақшалары. Гес söyle. Ака, ақшасы қаншадан ака бұлардың? 120. Туйлаға? Жаза құнан кәлтатай. Кәлтатайлары бар. Жаза құнан 120-дан екен. Немен қолыма кам қарауға қойды? Өдірәтті. Мұныларды. Тайлар қаншадан? 100 кем var tayının. Urgaça yok öten ha? Ya bu erkek. No erkek ha? Bir. Это есть baytal bu. Baytal. Қаншадан берді kan? Tayga bu. 80. Nargın kaçı? Ağa 100 verdi. 100, nonga 80 ming so'm berdim. Ha sizden mi bu lan? Oldu. Ha, bo'ldi aka bo'ldi. Bunlar. Qanchadan aka bu? Boz. 150 qanchadan tug'an? 3 tug'an ekan. So'radi u, berdi aka. 35. Oldu. Tug'anlar buni. Жазға пішті боз байталдар. Қаншадан? Қаншадан туған? 90, 100'de otazı 95 kursa veriyoruz. 100'de otасынар 95 kursa veriyoruz değil. 85 kursa veriyoruz. Nargını 85'ke dey туғандар. Жалабат жылқы базар. Тайлар қаншадан? Урғача? 95'ten mi? Қаншадан берді? Bazar. 85 bir var. Kiçinesine mi? Kadar dolayınca. Ökö satılganda o жақсы ökö. Бұл жақ берді ва? 85 берді деген. Қанша қалды дедіңіз ава? 87 minge al деп қойдым мұны. Бұлар 85 min сұрап отыр. Аз қапты, бүтөйін деп қаптыр құда қаласа. Ондар. Нолларды. Қаншадан тайлар, қам? 100'den. Ами. 100'den. Ой, неңдірі. Жаман қылды ма? Қаншадан берді әді, қам? Bilmem akam ver o. Қаншадан берді әді, әка? 93'ten veriyor. Кәлтатай құнан бі? Біштілар ба? 93'ten. Ами, не oldu әте бұлар, No. Baytalından. 73'te böyle. Қанша берді сава? 80. 80 mi? Қанша жаш қандай әка бұн? Пішті байтала? Vereyim abi. Koyamıyor. Boz bir. Қанша мем? Туған? Қанша? 300 min kamu var. Boza? Boz taza boz aga. 300 мың. Қанша берді? 170-180 veriyor da. Қаншаны туған бұл? 45 tuğan. 45 туған. Ayından da. Болды kan. Az içinde sırayız. Tuğanlar içeriye girip. Baksana bu. Bazar kabar. Ақшасы қанша екен емнен? Ақшасы қанша ақшасы? Akçası 250. Жашы? Tamamsın. Жаңасы ба? Kaç kanal? Bazar kabar aka.
Nomeringni aytib qo'yg'lar sizlardan bo'lsa. Deshpay tuğanlar 250 deyip baksın. Bolşunca so'rayveramiz. Tuğan yaş qanday bunun? Qancha aqchasi? Aqchasi, moni. 170 mi? Yazga жаңасıydı, 170 ming so'm. Janoq 250 ming tuğanlar. Bo'ldi, qanday qayda tuğan? Qanday, yaş qanday buni? Yazga uchasi, aqchasi-chi? 150 ming so'm. Bo'ldi. Bozor xabar aka. Bozor xabar. Nerga bu? To'g'ri qancha ekan to'g'ri? Aqchasi qancha aka? Aqchasi. 140. Qanchasi ekan? 4'tasi 140 ming so'm. Bratan, qandaysan? Yaş qanday ekan aka bu? Aqchasi-chi? 250 ming so'm жаңасы. Qana sheringiz, sheringiz? İçine. Aqchasi qancha ekan buni? 150 de. Qanchasi ekan aka? Yekazı. Ölüm altına attım. 150. Oldu. Ava sizin atınız qancha so'm? 137. Asi qancha? Жаңасы 137. Qancha so'radi bu? 112 ga so'radi ha? Og'atdi. Qarz ko'rsatamiz, bo'zatdi. Bunda so'rab beramiz. Rossiyskiy o'xshaydi aparadi, bratana. Bu Rossiya. Aqchasi qancha aqchasi? 500 de otam. 500. Uloqa churqaygan chopib ko'rdingizmi? Maratken arılavada. Arılavda va. 500 ming so'm. Yashi-chi? Yaşı yazga uçası. Yazga uchasi ya. Ha, bo'ldi. Bunlar. So'radi aka? 100 de var işte. 100 ga cheyin bor işte va. O'y ham o'zi 180 bor ekan ha? 180 bor ekan. Nomer aytib qo'ying bo'lsa. 78 bilan 41 46 ekan 78 ming. Chalaverasinglar. Bozor xabar aka. Sho'ng'at ekan. Qartayveramiz akalar. Yash qanday buning? Yazga ekasi-yu. Nomuru qayt. Aqchasi? 120. Ulağı var ha? Taka ulog'i var deydi. Nomeringni aytib qo'y bo'lsa. 0773 73 bilan qancha? 05 05 75 75 57. 57 tuğanlar. Buni otam. Qanchasi bu? Yazga жаңасы. Bunu onu yaptı bunu. Bo'ldi. Aqchasi qancha aqchasi? 150 gele aka. 150 deydi aqchasi. Ha, buni ham Guron Qashqa ham qancha va? 300 bin. 300 ming. Yashi? Yazgı 4'tası. Yazga 4'tasi. Ulog'i bu. Ulağı uyuru var ya hocam. Ulog'i uyuri bor. Nomeringizni ayting ama. 55 bin. 55 bilan 60. 60 1103. Mana tuğanlar bekar reklama kelaverasinglar. Jag'i tuğanlar taylar. Like'larni bosib turaverasizlar. Erkek urg'achi taylar, erkek tay. Tay qancha bo'ldi? 25. 125. Kalta tay? Yazga geldi de. Yazga kalta tay. So'radi? Şerigin 130 'dan. Sherigin 130 ga va. Oldu chiqib qo'yaverasinglar. Aymin yıldız emesi var ekan. Qancha atadi tay? Tay qancha oldu? 15. 95. Qancha berdi o'g'an? Kalta tay o'qiman bu. Kalta tay. Qancha so'rashdi? 80. 80 so'rayotadi erkak a. Oldu. Taylar ozroq kirib turdi o'g'anlar. Erkek burg'achi bu kam. Qancha so'm? 60. Yashi? Pulini yozib berishar. 60 to'g'anlar.